Boti fulaga byala we nale mwali awo ai twino nali fresh nigwe beta panado kuba panado yechobona omuvu yagwe bagona tagubairemu asiri yabonekere kwa Anita ngabavuka bali kwemba panado Anita panado kyaleta obunkenko okuba musado n'abayirengawa amani galina manyi panado yes abadde mukulembeze mulungi akali sebo ni sitting MP naye ate waliwo abantu kye bayita ekiseera ekyo nga kituuse ani akipima sawa eno bali mukwagala mijiji mipya enda mijimi yakaso panado mijiji mukaire panado abaddeko ekiseera ekiwanvu so tulina abaana babbamu lulwenzi otegeera kati babaliko mukwano go bamubuuza ati wasoma ki ati ina guni yange ya senior 6 ya atola mpapuro ya jiraga no jiraga kati akale yasoma pera adi waba yasoma senior 6 ate nga tulina yaba degree na ba diploma ni ba lawyer tuli kujako nani wendogere kibati mbumvumi anzeriyo omukyala gwe nabo ine gwe batoyire gwe bawaire kadi nga bajitoyire ku Joyce Bagala bamwita Proscovia na Bossa yabaire kumukutunga balimu boza wana mawuli amubuza nti pegano iwe parliament yeno gitegera ati njitegera eti amabuli luvanyuma lwa myaka 5 nagema ku mutwe yaba amubuza ati yemuna pegano bodayigira mu parliament kachi koche buleke wewulira koyinza okutyaba ku notices eyiwanga lira ati entertainment yako kasa so kakati abantu kikachiba ndikusasira ine iwanga lefu edi eriyo muhandisi mulala yakoba ati weralikirira nga ino ensiyo nga abantu abasiru bali kwenda okusinga abagezi obungi ochedenga atenga neifeto na abalonzi tuli kwenda ino kabiri abasiru okusinga abagezi ekyo baro kidi ekyo andi pegana bulira abalonzi ni mwa abesimbawo kabiri abalonde twalonda abasiru banaife era parliament ni kujja kunuma kule mwali mukatolo bwamanga azira byatesa nga gairero kuluya yali mulala aye muli kodi wako abantu tulimu ebikachi tulimu abantu ebikabenyi tulinga ngoye mulimu emivumba eriyo kunkumula eriyo first class aye parliament bado bali kwenda atwala ki bitimwe muli kule anti kati soko ulirizo olaba omukyalo na Bossa nga botubera mu kibiina nti wabera abaana bayitidde ku kibaita promoted ne wabera abayitidde ku try so iyo wa try wa promote ne wabera ona abayitidde ku kibaita probation nti genda naye binakulema ojja kola ki ajja kudda so sibuli ali so wachi wa promotion ajageze ku binalema Uganda mwaji tusaombo ya kugezesa mulwanyi uliriza sibuli ali mu parliament nti afuna obululu emitwalo omwendo bo 8 jabakadaga waliwo abagenda mu parliament nga bayina obululu tine yakana kange kawala kachamuka agaga ayo tosobola kabuza nti parliament yeti amali kakoba eti amalu valima lwa myaka 5 kadaga yafuna obululu na ebintu byolingirira nti sibuli age nti emitwalo 8 jabakadaga waliwo abafuna 10 kadaga yafuna kuli emitwalo 8 wako angamba nawani mbuza ku constituency ya Bulamoji ya Bulamoji county ya wagume ngobi minister wabwire nangamba erimu amagombola 12 kogera ku yagume amagombola gasoba mu 10 naye waliwo abantu abalina amagombola 3 naye nga constituency naye ali mu parliament bera atinze nini kyendi kuteesa sena tirite okujja mu parliament kulinga kukola ku radio yo ebena akunumira olina okubamba n'abantu abatabule kyobona mulimu abasoma amawulire mulimu abakola ebyokusesa oti nife mulimu abakola programu nga dakikulu kati ni parliament eri bwejja okuba era ndikwenda buli wamawulire yesimbyewo angire parliament obone botunyoza obone botumutuje kutelemesa buli wamawulire yesimbyewo angire parliament botinga bamawulire kyabakole ina abajibairemu kuno tumubairemu amawulire mulimu abana mawulire ababairemu ngabaliwa ebayireyo yakola ku radio bamwetali webayireyo senyonyi nosi waigulo aga timu na mawulire oyo aga timu na mawulire abaire wa mawulire aga yana bere mu parliament aga bere ya aga babere mu parliament namala ko emyaka eta abaire toidinga aga ali mu parliament bere bana nzembuziza kukobera bado mawulire kwenda makobere tegera wano lwalero buti lero lotegere kuba yankuba tajja kwira yo kusimbawo
Mudovu yakoma kuwulira mumulwanyi Mudovu yakoma kulya mbu ku nsonga za gandoza ng'akyali ku bya misango waliwo hajani aga wange by the way nga tuli serious kuba wumba etiri serious buti kambe serious iwotegeera olwaleero oyinza otya okuba serious kubanga aga mwene duzi yakoba itajja kuli ali kuwagira swengere anti yaliyo kati anti mu parliament yaba avuireyo bakobera ulikoba tyabere emyaka gineta anti netaano giri kuwakwayira buti azireyo kubanga yamaze okukulaga getujja owai ngankoze bubi kukinana n'omwenda akatoneze ina kwetuli mpaka sembayo amawulire agasemberayo irala n'omusirikale Nsima tino yano yakuba omuntu oli oyo mwene yakuba omuwala mu supermarket oluyi bamulese mukoti onako olwaleero era omulamuzi yakoba atya enakuda omwezi nga 16 oyina kwizibwa bamusindika ku alimanda eddukiro olwaleero yaba era atayiremu application ng'ali kusaba bamwikirize avuire kuluya aidawulise ensonga oyo kooti yagyesabira bw'owuliriza akatambi yakoba I can even slap you now and we meet in court you think I'm stupid era yamwongera olundi okusinziira ku section 235 ni 236 Eda Penal Code Act likoba nti omusango bwe gunaamusinga ali kujja ku myaka 5 ng'ali mu nkomi asavinga abo government ya Museveni nga bukoba gambuzi lwaki muli kusalira ngakali kuba mboine ku abandi nga bali kuwandi naye baliko bati bali kwenda ekitongole ky'amakomera ni police mbo batole yebifaanani nga bamukubya ali mule munda mu ikomera babone kubamba malina obubadde bakosalira abo batyo babanga bakutwala si walambala yakobya ati awazire ekyo tutwida kuikiriza ngo bisado yo bakoze eki so benda bamusibye twewuunya nga bwe bakubani kuba abantu bangi bebasiba aye babakuba batya ebifaanani bafunye bano mwaka mwe bayita omulamuzi bali mu ikomera aye babakubanga ebifaanani mu ikomera aye baliyo anti baliyo besije ali mu ikomera bamukubanga ebifaanani mu ikomera anti abalese ensonga balina obuzibu ndowooza naye ate nibayine bono kyewunyisa okuba nti omwana yapacca omwana muwalempi naye nga amukubira ku bupiira bukalimpitawa bwe yali agenze okugulako yayombera motoka gundi nga bwe yali oyo omusirikale yajja yalina omugalo owundi ng'ali mu mmotoka n'ajja n'agula obupiira bukalimpitawa n'agula n'omwenge ajja asasule ku ssimu mu nkola eyo ya biki bikoze bityeze nebyabawaaka ebya digito ako kali kubuzaabuza yali tayikwenda kusasula ekintu kirindi nga yikwenda omukulu tirikuwolereza omusajja ke yali aligula kapiira ande wulira aligula elementi otubugulanga buli wayambala wayitanako oba tubugulanga buli tyenda mu yayenda kumusasula omukulu yaida yatoola omwenge yatoola n'obupiira bagana akasimu tubaako ni dino eda internet nikala akabako empiya so omukulu yatambula yaja mu kale yakerabira kali mu motoka yakerabira mu motoka atooleyo akasimu motoka aida akole ki asasule aye nga bwoidi abaana baife bano abakola emirimu gino bafuna obusente butono ate bakama bayibo babisa bubi bwakolayo loosi omuwala n'okulumuka ada agema omukaba ole musada akoba ono nti oli kujja nga tosaswire aye kyeyakola yakuba ku motoka nga boona akubo ole kyamuniiza yamubuuza ati eyo emotoka y'okuba dadawo yagivugana weenaawo tube tutandikira olweido era mulwanyi weenaawo iwe toyambala bupiira iwe nze ninayo neeremendi saga